Yes, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha ku bakunzi b'u Rwanda TV 1. Turi kubasuhuza tubagira ati amahoro y'Imana nabane namwe. Mu gitondo turi gusuhuza abadukurikirana bari mu ntara y'Amajyaruguru, mu karere ka Musanze, abo mu ntara y'Uburengerazuba, mu ntara y'Uburasirazuba, mu ntara y'Amajyepfo ndetse no mu mujyi wa Kigali. Tukubagira ati amahoro y'Imana nabane namwe. Umwaka rero turaza kwibanda muri CAF Qualification Cup, aho amakipe akomeje guhatanira kuja mu gikombe cy'isi kizabera mu gihugu cya Canada, aho kuri uyu munsi ku itariki ya munane amakipe yaje guhatana, aho ikipe ya Ethiopia yakiniye mu Rwanda kuri Kigali Pele Stadium ikaza gutsinda ikipe y'igihugu ya Guinea Bissau igitego 1-0. Djibouti nayo iza gutsindwa n'ikipe ya Djibouti ibitego 3-0. Sierra Leone nayo gutsindwa na Burkina Faso igitego nayo 1-0, aho mu itsinda rya mbere amakipe akomeje kwigaragaza ashaka kuja mu gikombe cy'isi kizabera mu gihugu cya Canada. Ese aya makipe kakomeje kwigaragaza guca muri rushakishwa y'igikombe cy'isi bizagenda bite? Ese amakipe yose ari guhatanira akeneye kuja mu gikombe cy'isi, amakipe 10 muri Afurika, ese ikipe izasigaramo ni iyihe? Amakipe y'ibihugu atandukanye ari guhatanira igikombe cy'isi cy'amakipe azaza mu gikombe cya Afurika, kubera yuko buri kipe yose muri Afurika ikeneye kugira ngo irebe uburyo yazaza mu gikombe cy'isi, kugira ngo bikomeze kuyihesha ishema igihugu ndetse n'ababikurikirana bose, aho amakipe rwose akomeje guhatana kugira ngo arebe uko yagenda arabishyira ku murongo. Kuri iyi tariki rwose igitego cya Ethiopia cyatsinzwe ku minota 20 n'umukinnyi witwa James, agitsinda rwose neza cyane ikipe ya Guinea Bissau. Nkuko mubizi rero ikipe ya Ethiopia nta kibuga ifite, ubwo bayihagaritse kubera yuko idafite gahunda yo gukina ikinira mu gihugu cyabo kubera ibibazo yifitiye bya stade, aho muri stade yatujije ibisabwa, haba mu mavesteri bafite ibibazo, haba mu matoilette, haba ndetse n'ikibuga mezire. Rero muri iri tsinda ikipe ya mbere bidasubirwaho yakomeje cyane nta gusubirwaho mu gikombe cy'isi yagezeyo ni ikipe ya Djibouti ifite amanota 23. Burkina Faso ikaba ifite amanota 18 ari ya kabiri. Sierra Leone ikaba iri ku mwanya wa gatatu n'amanota 12. Ikipe ya Guinea Bissau ni ya 10 n'amanota 4, ifite amanota 10 n'amanota 4. Ikipe ya Ethiopia yize 9 n'amanota 9 ku mwanya wa gatanu. Djibouti ku mwanya wa gatandatu n'inota 1. Djibouti iyi ngiyi rwose yo akaba ari kurangiza umuhango, ikaba byaranze muri groupe ya 4. Eswatini yanganyije n'ikipe Angola ibitego 2-2. Libya nayo iza ku mwanya na Cape Verde ibitego 3-3. Maurice nayo yaje kunganya na Cameroon yaje gutsindwa na Cameroon ibitego 2-0. Aho mu itsinda aho amakipe akomeje nayo kwatakana, amakipe ashaka kugira ngo azaje mu gikombe cya Afurika cy'isi cya 2026 kizabera mu gihugu cya Canada, aho ikipe ya Cape Verde nayo bidasubirwaho rwose ikomeje kugenda yerekeza mu gikombe cy'isi kizabera mu gihugu cya Canada. Cameroon nayo ikaba ari ku mwanya wa 10 wa kabiri ifite amanota 18. Ikipe ya Libya ikaba ku mwanya wa gatatu ifite amanota 15. Ikipe ya Angola ifite 11 ku mwanya wa 4. Mauritania ikaba ifite amanota 5 ku mwanya wa 5. Umwanya wa gatandatu uriho Eswatini cyangwa Swaziland ifite amanota 3. Ese hagati ya Cameroon n'ikipe ya mbere n'itsinda
biraza kugenda gute? Ese ikipe iraza gutsinda ikerekeza mu gikombe cy'isi azaba ari iyihe muri aya makipe? Mu itsinda rya gatanu ririmo Nigeria na Congo na Tanzania na Zambia, amakipe nayo yaraye ahatanye ku buryo bukurikira, aho ikipe ya Nigeria yatsinze ibitego 3-1 Congo, Tanzania nayo iza gutsindwa igitego kimwe na Zambia. Ahangaha rero amakipe nayo akaba yarayahatanye, ari amakipe yari ameze neza cyane. Nk'uko nabyo bikurikirana, ikipe ya Maroc yatsinze ifite amanota 21, ibi bidasubirwa yagiye mu gikombe cy'isi. Niger nayo ni iya kabiri n'amanota 12, Tanzania ni iya gatatu n'amanota 10, Zambia ni iya kane n'amanota 9, Congo ni iya gatanu n'inota 1. Ese ubu ngubu rwose igikombe cy'isi gikurambanya kugira ngo amakipe rwose akomeze yitware neza. Mu itsinda rya ikipe ya Central Africa rwose Republican yatsinzwe inyagiwe cyane ibitego byinshi cyane, umuba w'ibitego. Ikipe ya Ghana inyagira ibitego 5-0. Ikipe ya Chad nayo na Mali itsinda ibitego 2-0. Komoro nayo iza gutsinda Madagascar itsinda ibitego 2-1. Aha amakipe rwose nayo yari gukomeza guhatana cyane biteye ubwoba, ariko biza kurangira rwose ikipe zihanangije izindi. Muri World Cup qualified fourth round ya kane muri groupe A, Oman nayo yanganyije na Qatar, aho byose byaje kunganya rwose ubusa ku busa. Indonesia nayo yaje kunganya na Saudi Arabia, nayo Saudi Arabia gutsinda Indonesia ibitego 3-1. Mwaya matsinda nkuko twabibabwiye muri Afurika, uburyo amakipe yakomeje gukurikirana muri iri tsinda yo muri Afurika, amakipe rwose nayo yakomeje guhatana agenda neza. Ikipe ya Ghana ni iya mbere n'amanota 22, Madagascar ni iya kabiri n'amanota 19, Mali ni iya gatatu n'amanota 15, Komoro ni iya kane n'amanota 15 nayo, Central Africa nayo ni iya gatanu n'amanota 5, ikipe ya Chad ni iya nyuma n'inota 1. Aya akaba ari amakipe akomeje kugenda ahatana nayo yigaragaza hagati yayo ubwayo kugira ngo bakomeze bigaragaze. Ese Ghana izaja mu gikombe cy'isi cyangwa se iracategereje? Bakunze u Rwanda TV1 tukabasaba mu dukore subscribe, share ndetse na comment kugira ngo u Rwanda TV1 ukomeze kwaguka. Ku itariki ya 9 nayo imikino izakomeza mu migabane itandukanye. Ikipe ya Belarus ku isaha saa 2:45 izakira Denmark, ku isaha saa 2:45 Scotland izakina n'Ubugereki, nabyo bizakina. Naho Finland nayo ikazakira Lithuania ku isaha saa 12, saa 2:45 nayo Malta na Netherlands nabyo bizaza gukina. Ku isaha saa 2:45 Australia izakina na San Marino, nabyo bizaza gukina. Chypre na San and Herzegovina nabyo bizakina. Ku isaha ya saa 2:45 Jesi nayo izakina na Croatia, Faroe Island nayo izakina na Montenegro, nabyo bizaza gukina. Muri Afurika naho amakipe azaba agikomeje, aho Burundi buzakina na Kenya, Botswana kazakina na Uganda, Mozambique nayo ikakina na Guinea nayo ku isaha saa 12. Saa 12 nanone Somalia izakina na Algeria. Ahangaha ni mu itsinda rya G. Mu itsinda rya H, Libya izakina na Namibia ku isaha saa 12. Malawi izakina na Equatorial Guinea ku isaha saa 12. Bakunzi b'u Rwanda TV1 rwose tukomeza kubashimira, tugira mudukomeze kudukorera subscribe, share ndetse na comment kugira ngo u Rwanda TV1 rukomeze kwaguka. Muri akanya rero nkuko twabibabwiye rwose, u Rwanda TV1 ni umuyoboro ukomeje kubagezaho amakuru y'imikino kandi yizewe, amakuru agezweho, amakuru nyayo, amakuru meza cyane kugira ngo u Rwanda TV1 rukomeze kwaguka. Bakunzi b'u Rwanda TV1 rero rukubasaba kugira ngo nyaboneka mudukorere, mukomeze kutureba neza cyane, tuzatubagezaho amakuru y'imikino kandi nyayo kandi yizewe, afite umumaro ku buryo
buri muntu wese azagenda abyishimira. Mu iri tsinda rya F rero uburyo amakipe akomeje guhatana kuri time table, amakipe uburyo akurikirana mu itsinda: Ivory Coast niyo ya mbere n'amanota 20, Gabon ya 19 ifite amanota 19 ni ya kabiri, Gambia ni ya gatatu ifite amanota 10, Uburundi bufite amanota 10 nabwo n'ubwa kane, Kenya ni ya gatanu ifite amanota 9, iya nyuma ni ikipe ya Seychelles ifite ubusa. Seychelles ngiyi nayo ikaba ikomeje guherekeza amakipe kubera yuko nayo amakipe yakomeje kugenda bicanga rwose kuko twabibabwiye. Rero mu iri tsinda ryo rero ririmo Algeria, Uganda, Mozambique, Guinea, Botswana na Somalia. Ikipe ya mbere ni Algeria n'amanota 19, Uganda ni iya kabiri n'amanota 15, Mozambique ni iya gatatu n'amanota 15 nayo, iya kane ni Guinea ifite amanota 11, Botswana ni iya gatanu ifite 19, iya gatandatu ni Somalia ifite inota rimwe, nayo ikaba iri rwose yarasezewe, nayo ntaco ikiririra ndetse nta nico igitegereje kubera yuko nayo mubona yuko byanze rwose, bikaba byaranze. Mu iri tsinda naryo rikurikiramo Tunisia, Namibia, Liberia, Malawi, Equatorial Guinea, Sao Tome and Principe. Ikipe ya mbere ni Tunisia ifite amanota 22 yarakomeje mu gikombe cy'isi bidasubirwaho. Namibia nayo ifite amanota 15 ni ya kabiri, iya gatatu ni ikipe ya Liberia ifite amanota 11, iya kane ni Malawi ifite amanota 10, iya gatanu ni Equatorial Guinea ifite amanota 10, ikipe ya nyuma ni Sao Tome Principe ifite ubusa rwose. Abakunzi b'u Rwanda TV1 turi kubashima tubagira ati mukomeze dukore subscribe, share ndetse na comment kugira ngo u Rwanda TV1 dukomeze kwaguka tubagezeho amakuru yizewe kandi nyawo. Turabakunda cyane, mugire umunsi mwiza.